Kwaba kuhle kuphinze ngihlanganyele nawe mbukeli wetindzaba nalamuhla ngitethula ngise Auckland Park emkhulukhaya we-SABC. Asibongeke ukuthi ukhethe thine nati lethamba embili. They've never sat in a meeting when the political killing task team was being discussed and John Mkhwanazi was involved. Jenene Shadrack Sibiya uphike walala phasi ukuthi wake wahambela umhlangano lapho kwadzingidwa khona kuhlakadwa kwelithimba lemaphoyisa lebelisebenta ngemacala ekubulala lokweyamene nepolitiki. It's not Maumeda, it was Mr. Thibault Touch and Mr. Jones from the United States, I later learned. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi ude budlelwane na Morgan Maumela losolwa ngekukhwabanisa sibhedlela seThembisa imali lengetulu kwa 2 billion wemarandi. Polokwane City's finest. Osman Apollos, really good ball in to Tayden Adams. Litawube lisuka emlotheni ngensimbi yesifupha emidlalweni losemkhathini webafana bafana nayitfolana etulu nele Rwanda. Lo mdlalo wekugcina wekuhlungela indzebe yemhlaba yanga 2026. Jenene Shadrack Sibiya uphike walala phasi ukuthi wake wahambela umhlangano lapho kwadzingidwa khona kuhlakadwa kwelithimba lemaphoyisa lebelisebenta ngemacala ekubulala lokweyamene nepolitiki. Lo mhlangano kuthiwa bewusemkhathini kwakhe indvuna yemaphoyisa na Jenene Dumisani Khumalo. Sibiya bekakhuluma elangeni lesibili lekwetfulwa kwakhe bufakazi ekomidini lephalamende leliphenya ngetinsolo tebugebengu eluphikweni lwemaphoyisa. Sibiya uphinze watichelelanisa ekusebenzisane na Brown Mkhotsi wacisela itinsolo letimeyamanisa netindzaba takhe latsinzeka kuto letingundzaba mlonyeni. Njengoba luphenya luqhubeka kulenzeleke ukuthi kuvele lokunyende lokutawuniketa kukhanya kule micabazalelo luphiko lwamacala ekubulala kwetepolitiki. Sibiya uthi azange sahlale na Jenene Mkhwanazi emhlanganweni lapho kwakugcikidwa khona loluphiko kepha imihlangano lebenayo bekusuke kuna Jenene Fane Masimula sikhulu ehovisi lendvuna mchunu na Jenene Dumisani Khumalo. Unless in parliament, but they've never sat in a meeting when the political killing task team was being discussed and John Mkhwanazi was involved. But there has been meetings where there is General Masemola Nkabinde Khumalo. Uthi kulomyalo wekuhlakadwa loluphiko kwakuphakanyiswe ukuthi lolu hlelo lwendiwe tigaba ngetigaba kungabi nje ukuthi luhlakadwa ngaleso sikhathi. Kepha-ke Jenene Fane Masimula leketfula ubufakazi bakhe usekele bufakazi ba Jenene Dumisani Khumalo kukomishana yamadlanga lapho khona athi Sibiya nendlela yamaphoyisa sinzomchunu labemisiwe emsebentini benda libito lekuthi lolu phiko luvele lihlakadwe ngaleso sikhathi. As I explained yesterday, Chair, that when we say immediate, we were saying the process must start immediately. And when we say the process must start immediately, it means from today, start the process of disbanding. From now, you can start immediately. Sibiya uphinze wavakalisa khathateka ngekuthathwa kwetincingo takhe ne-laptop yakhe wathi imitamo nje kumdunga ekutiphendvuleleni kwakhe kulodzaba. Uphinze watikhipha ekweyamaneni nemacembu ebugebengu lobuhleliwe wase uveta kungabata bucothubelo luphenyo ngekuhlaba lamanye amalunga lelikomiti. Lolu dzaba lwachubeka. Likhomishana lamadlanga leliphenya ngetinsolo tebugebengu kanye nekungenelela kwetepolitiki nenkohlakalo kutebulungiswa kuleli kudzingeke ukuthi lime budlapha kulalela bafakazi longatiwa lobitwa nga X. Loku kulandzela ukuthi lilayini lalofakazi libonakale kungileli ngamfaka ebungotini kulandzela tinkinga tetebuchwepheshe. Umholi wabofakazi Advocate Adila Hasim SC ugcine afundzela lofakazi statement lesithinza Vusumuzi Kate Matlala ngetinsolo tekuhlomula lokuthide lapho ke kugcilwe khona kakhulu emilayetweni yeWhatsApp lefaka ekhathi somabhizinisi Suleiman Karim kanye nenhloko yamaHawks KZN Jenene Lisitsha Senono kanye nemntwana wakhe. Imadlanga Commission ikhiphe isinqumo sekuthi bufakazi belilunga lemaphoyisa lelisebenza ngalokukhethekile bulalelwe ngetebuchwepheshe kanzi futhi bungatfetshulwa. Afunza sinqumo sihlalo waleli commissioner Justice Mbuyiseli Madlanga uthe lokhu besivumelwano emkhathini baholi babofakazi kanye nebameli betindzaba
la bafake isicelo sekufuna ukukhipha bukhoma lobufakazi. The witness will testify remotely and off camera. B, the answers of the witness to questions posed by the evidence leaders will be repeated publicly through an intermediary whose voice will be broadcast live as he or she repeats the witness's words. Fakazi lobitwa nga-X ubese uchazela likhomishana lamandla ngebudlelwane lobusemkhathini kwanalo inhloko yama-Hawks KwaZulu-Natal Setsha Sinona kanye nolubukene nemacala lafaka ekhathi lekwetama kubulala Vusi Muzikhethi Matlala. Lobufakazi ba-X bugcile kakhulu emlayetweni ye-WhatsApp lesemkhathini waMatlala kanye naSinona. Umlayetwa eveta laba ababili bakhuluma ngekuthi Matlala kumele athengele umntwana Sinona umuti lekunguthatho. X uthi akaqinisekiswanga ukuthi lo muti wagcine uthengiwe nobe cha. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi ude budlelwane naMorgan Maumela losolwa ngekukhwabanisela sibhedlela sethembisa imali lengetulu kwa2 billion wemarandi. Mengameli bekaphendvula imibuto emkhandlwini wetifundza eParliamente. Akhuluma nemkhandlu wetifundza eParliamente. Mengameli Ramaphosa uthi noma ngabe idolobha laseKapa liphatha kahle imali dalo. Kepha kumele kuthalindi kahle ngalokwanele kulwisana nekungalingani. Uthi imiphumela ikhomba ukuthi alikasebenzi kahle kusukela nga2011 kuya ku2020. Ramaphosa uthi kunemimango lesaqinzeletelekile nakude emnotfo. Wende libito lokuthi kutfole indlela tekuletha intuthuko etindzaweni letingaphansi kwaleli dolobha. It continues to follow the racial patterns of the past, because in the past the apartheid government spent more money in white areas than it did in black areas. And the analysis says this is continuing right here in Cape Town. So one cannot stand on Table Mountain and say, I am doing better than others. You need to demonstrate that on a per capita basis, you are changing the lives of people. Mengameli uthi ude budlelwane naMorgan Maumela. Uthi akusuye Maumela lobonakala kuleti tfombe letsabalele tinkundleni tekuchumana. It was not Maumela, it was Mr. Thibault Touch and Mr. Jones from the United States I later learned. So there was this brouhaha that, yes, I visit his home on a regular basis and so forth. I can say I walk past that house when I go on my walks. I-EFF isole mengameli ngekuvikela timvuna letisolwa ngenkohlakalo. Ithi imvuna ekuhlalisa kwebantfu Thembi Simelane solisabambe isikhundla kepha isolwa ngenkohlakalo lebandzakanya libhange eVBS. Ive ulibona liya kuphi ngesimo senkohlakalo lebonakala ivela kulamakhomishana yamadlanga nelikomidi leParliamente lesikhashana lelasukunyiselwa tinsolo letendiwa nguJenene Mkhwanazi. Uphendvule kanje. Inkohlakalo idlalubi asenalizwe. Yikho nje kanti ubugebengu bongaka nokudayisa kwedakamizwa nokungena kwabantu abangenamthetho kubole phushu lapha phezulu. Kuyacaca ukuthi yena izwe lakithi ngelilanga siyolala silalizwe kuseyi South Africa sivuke sesiphethwe ngabezizwe. Lizwe ngilibona liya emgodini liya kaSathane uma uzoqhubeka kwenzeke kanjena ngobani abantu baziwa abenza inkohlakalo kepha bayaphika nje ezidlangalaleni. Amakhomishana namakomiti lawa ahlonywako sekukhambisa isikhathi ngoba ikinga ikhona lephezulu ene babonakala bangaphezulu komthetho manje ka akunento ezokwenzakala nelizwe lethu lizohlala linje. Ayibonakala ilahlisa ithemba ukungena kosopolitiki kanye nokungena kwegebengu phakathi kwamaphoyisa hayi ilahlisa ithemba emzweni lasemzansi. Lona ngombono wembukeli iSABC ete yetfeswa ukuthi iphendvulela ngawo. Esikhathini lesingaqedzi inhlitiyo iBafana itholana etulu neleRwanda emidlalweni wekugcina wekuhlungela indzebe yemhlaba yanga 2026. Lo mdlalo udlalelwa enkundleni yetemidlalo yeMbombela eMpumalanga. Kuva kabanti ngalomdlalo semukela intatheli yeSABC Sifiso Ramara. Asikubingelele Sifiso, sibonge kakhulu isikhathi sakho. Ngabe kwendakalana eMbombela namuhla wafa? Ngibulise kuwe sis Rebecca, ngibulise futhi nabalaleli bethu wababukeli beSABC. Singakhohlwa ukuthi
ulwesibili namhlanje the Monday in fact abantu baphuma emsebenzini kodwa ngiyathemba ukuthi bazoza ngobuningi abantu njengoba bazi abalandeli bebhola lezinyawo ukuthi umdlalo obaluleke kakhulu lana siyazi ukuthi iBafana Bafana ukuthi iphumelele ifinyelele kwindebe yomhlaba le-US Canada nase Mexico kwamele bawine namhlanje against Rwanda sithembe futhi sithandaze ukuthi iNigeria ishaye iqembu leBenin lisidonsa phambili ku Group C kodwa nje ithi ngingamoshi isikhathi ngibize abalandeli ukuthi sebafikile la enkundleni basitshele ukuthi bawubona kanjani lo mdlalo wanamhlanje futhi siyazi ukuthi lo mdlalo ubaluleke kakhulu wanamhlanje ubona kanjani yini ama expectations wakho mina futhi indlela langasho ukuthi coach khona lahle kancane khona lesiswini kakhulu lapha ngamkwena nomkwena umthazwambe ebenchini wafaka ubasi lapha esiswini kakhulu na kota ngala noma uqale ngaka ukuthi ukhombise ukusinyalo siya all out sithole ukuthi noma singashaya noma 3 goals 2 goals lesa sigala ukuthi Nigeria ngathi ngingasibambela labaqhaka laba swini all the best Bafana Bafana we love you all Bafana Bafana kodwa siyabona uyenze ama changes ayi4 ama player afana nabo Lyle Foster nabo Nkota abaqali namhlanje ucanga ukuthi maybe leyo imove right lo ngibona simove kasilo basingibani uKota lo basingibani lo umthetho wePirates okay basingibani Mohopa uright moyeni lapho maybe angashaya igoli yabo but if isitomsebenzisa kakhulu as a target man alcohol isithola lapha kuwe but nakhona ukuthi maybe after 30 minutes first half maybe safa ushabalala simpush ukuthi azibe destroyer to khona ngena phakathi 18 maybe singathola ama foul out of 18 or penalty maybe singayithola we never know because ibhola ya rotate ibhola ithi ngizama ubhuti naye ngimuzwe ukuthi uyibona kanjani igame yanamhlanje wena bhuti ungathini ngale game ebaluleke kakhulu ya today kokucala ngibingelele babukele emakhaya igame namhlanje ngibona ibaluleke kakhulu because it's a must win neNigeria ngale futhi ukuthi ngasibambela iBenin ngawini then mangibuya ku line up ye coach i-coach line up yakhe mina ngibona i-right kakhulu because ukhonile ukufaka uMahopa phambili uMahopa utokhona kwena i-press mark nawo kusicala libayisusa lemuva iRwanda then le ema-sidini unakhona ku-right kakhulu because ukhona uMorena nangale kunomdiba so sitakhona ukhona kubapressa nala ema-sidini then esuswini ngijabule kakhulu because makunombatha umbatha uyakhona ukushaya then i-backline hayi i-backline isharp kakhulu and ngiyathemba ukuthi Bafana ngeke basiphoce namuhla so shaya 2-0 amagoli into ebaluleke kakhulu namhlanje amagoli abaleka kakhulu masingathola 2 then iBenin noma ingadraw noma iwine ingawin vele Nigeria uwine ngiyathemba ukuthi siyakhona kuphi America Sis Rebecca sizwile abalandeli bagcwele ukuzithemba ukuthi Bafana izophumelela and baya understand ukuthi kufuneka amagoli namhlanje ngalokho ngizobuyela kini ngibuyisela intambo kini eJosi Sibonga kakhulu Sifiso sikhathi sakho Ngusfiso Ramara inzatheli yetemidlalo yeSABC utivele ke mbukeli ukuthi nabo ke balandzeli beliqembu lesive bajabulile ke ngeliqembu lelikhethwe nguye umqeqeshi walo liqembu lesive sifisele inhlanhla nathi Bafana emidlalweni wayo kanti ke litiko letemfundo eMpumalanga litimisele kuba neluhlolo lwekuphela kweminyaka lwamatikuletsheni lolunganatihibe kubhalise bafunzi labalinganiselwa ku96,000 labatawubhala loluhlolo lokuphela kweminyaka kulesifundza lelitiko linelithemba lekuthi bafunzi batawuphasa nga90 wema% kanti umphathiswa welitiko letemfundo kulesifundza Lindi Masina ukhulume nebetindzaba Bafunzi labangu96,980 batawubhala luhlolo lokuphela kweminyaka lwamatikuletsheni eMpumalanga kulandzela imitamo yekusita abafunzi ukuthi babhale kahle lekufaka ikhathi ema-camps kubonakala ngathi konke kume ngemumo bantwana baka matric sukusela minyaka uqalile besolo sithi sebenza ngikhandla ukuze sitokhona kufeza amaphupho ethu sikhona ke ndabadala bethu babe batiqhenya ngaso I'm aiming for 5 distinctions. Yes, I'm aiming for 5 distinctions and ngiyathemba ukuthi ngitowathola lama distinctions lawo because ngiyatimisela lokubaleke kakhulu ukuthi kube nelihlolo loliphephile nalo lithembekile litiko letemfundo lithemba ukuthi litawuthola ema% langetulu kwemashumi la imfica kundlula la ngemashumi lasiphohlongo nyakenye
Ngiqinisekisile ukuthi sisebenzisana nothisha nawo wonke ama stakeholders wezemfundo ukuthi sizilungiselela itarget yethu ka 90%. Siyakholwa futhi siyakholelwa ukuthi sizoyibamba okunganye sidlulele nangaphambili nganxa yokuthi sibonile icommitment eyenziwe wothisha eyenziwe abantwana. Tikolwa, Batali neMango bacele ukuthi basekele abafundi bamaTikuletsheni. Luhlolo lutawuqala evikini lelitako ukuthi made kube mhlati nge-20 nemfica lenyanga letako. Wemukelekile mbukeli esigabeni sesibili seTindzaba. Uma ucetha kungena tisekhona hlala nathi. Sasenyuke sefika emashumini lamane nakuthathu sibalo sebantfu labashone engotini yebhasi eLimpopo. Le bhasi igicike emva kwekuthi umshayeli alahlekelwe lilawulo eChambuzi Valley lekuyindzawo lenetindzaba emgwaqeni N1 futhi neLouis Trichardt ngelisonto Ntsambama. Le bhasi beyisuka eMpumalanga Kapa ilibangise eZimbabwe naseMalawi. Kusesenjalo tiphathimandla eLimpopo tithi hulumende waseZimbabwe naseMalawi batawuba ingcenye yeluhlelo lwekufanisa tidvumbu talabo labashonile. Lengoti yethusela abanyenti kulesigodi leSendasi neAfrika. Belisitolo liphuthumako nebahloli bedumbu basebenza ematima kukhipha tidumbu kule bhasi kusukela ngelisonto Ntsambama kuya ngeMsombuluko ekuseni. Mvunankulu Dr. Phophi Mathuba uqinisekise ukuthi lo mnye bagibeli abalimele ushonile esibhedlela iLouis Trichardt idola ebusuku. Ramathuba ukholela ukuthi umsebenzi wekufanisa tidumbu takuba kulomatima. We received the bad news that we have lost one of the male patients who was admitted in one of our facilities, bringing the total number now to 43. Ramathuba usinanobe abuhlungu ngekulahleka kwemphefumulo kephayili munye lohambeni lwebhasi. Lenyunyana ithi kudzinwa ngilokunye lokuhamba embili ekubangeni tingoti emabhasi. We've been saying that each bus must at least have 3 drivers so they can even have time to rest. Unfortunately, it has not happened because the employer is greedy and selfish. They do not want to hire more drivers. Tidumbu tabantu labangamashumi lamane nakunye kuleto letingamashumi lamane nakuthathu tigcine esibhedlela iSiloam. Mengameli waseMadagascar Andry Rajoelina ubalekile even lakhe. Loku kuta ngemuva kwekuthi lihhovisi lamengameli walilave limemetele ukuthi Rajoelina utawukhuluma nesive itolo ebusuku. Kwaba nemibhikisho kulenyanga lefile lapho bantfu bakhona bebakhala ngemandi kanye nekuswelakala kwagesi. Babeseke bayabuya bakhala ngalokunika lokufaka ekhatsi ngohlakalo buholi lobungendi kahle kanye nekuswelakala kwetidzingo ncandi. Kunelubito leke lwekuthi lo mengameli akesule esikhundleni sekuba ngumengameli. Umholi welicembu leliphikisako leMadagascar umuntu wemutho wetemi kanye lomelele live lakhe kulelave uqinisekisile ukuthi ubalekile even lakhe umholi ngoAndry Rajoelina. leMadagascar live lesibili kukhethukelwa ngumbuso ngemva kwelena phali kusukela kucala tibhelu temibhikisho eGenZ emhlabonke kulenyanga lefile. Akhuluma ku Facebook ngeMsombuluko Ntsambama Rajoelina uthite ubaleke ngetizathu tekuthi ufuna kuphepha kulandzela texwayiso tekuhlaselwa. Nanobe akadzalule ukuthi ukuphi uthite ayiyekelela iMadagascar ukuthi ibhidlitwe. We have all seen that the crises that have occurred in the country have led to ruin and recession. There have been real plans since 25 September for a coup. Nanobe mengameli wele France Emmanuel Macron angayiqinisekisile imibiko yokuthi live le France ngiyo lelisite lo mengameli waseMadagascar ukuthi adle phansi ngelisondo uthi sinqumo semthetho sisekelo kumele silandzelwe eMadagascar. I think it is very important that the constitutional order, institutional continuity be preserved in Madagascar because the stability of the country and the interest of the population are at stake. Noma kunjalo babhikishi bafuna timphendulo. The evacuation of Andry Rajoelina was an act of interference by France in Madagascar. Why? Well, because it wasn't a coup. It was just a call from the people, a call for freedom of expression. Lokungatindi kahle kwetepolitiki eMadagascar kuyinkhomba yokuthi insha mhlaba wonke jikelele ifuna kubona lo shintsho. Nasivakashela imakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave.
mbukeli tikuca lapho ke italamuhla asiphinze sihlangane ngalwesine kusasa kunetelulwimi lwesindebele kanti uma kubumbana yesikhombisa insimbi lamuhla ebusuku tikhona tesixhosa sikhona Simo Selitulo ngemva kwetitolo nanto zakhe Mathebula busuku lobuhle ngwane. Ngetrashonal ngiranzabatalo kanjalo ngetrashonal nginaso Simo Selitulo sikubingelele ngolo lomuhle kusihla namuhla kanti ke masibukela sithombe sethu akhombisa kumamahla kakhulu ke mathuba evula mawubuke lathi ifunza kakhulu kadle tsholo akapa njengoba lapha kuye ke la 60% eligune kanti ke mabuke ncenye sifunza ke la ilimpopo ngolo lomuhle alapha kuye ke la 30% kanti ke naselangeni la kusasa qhubeke njalo ke nengibonya ngemafi kakhulu kade tsholo akapa kanti ke asesikhona lawo mathuba emvula lapha kuye ke la 30% kanti ke anyukela ku 60% mabuke ke la incenye yesifunza ke ilimpopo ngolo lomuhle kanti ke isixwayiso lesivula baka South African Weather Service elangeni lakusasa khombisa ke ukuthi ngahle ke kucubuka umlilo mawubuke la enkabeni elive ngenxa ke yekushisa lokhona kanti ke liqhubeke njalo nekujuma kakhulu mawubuke la ingcenye yesifunza ke la ilimpopo ngolo lomuhle masibukela ke lamazinga ekushisa kutheme njani kakhulu kade elangeni lakusasa masibuke ke la sifunza eGauteng eJohannesburg eVereeniging lapha ku32 nase Bronkhortspruit lashisa 34 mawubuka ngaleke ePretoria kanti ke sifunza ilimpopo nzalo lefana umusina lishisa likhipha umkhovetsheni nga36 wehlele liphala leThabazimbi nga35 34 mawubuka ke ePhalabula 33 kanti ke lapha eBakersford kanti ke impumalanga ngolo lomhlenzo lefana Buskhukuza lapha ku31 kepha ke elifuthumele mawubuka ke embombela nga28 emashishini 29 eCarolina kanjalo nase Emelo wehlele ke emkhondo kuyashisa ke Standerton nga32 kanti ke kwaZulu Natal inzawo lefana nabo Mnambithi lapha ku30 kuyashisa kuleto inzawo letoke kanti ke likhombisa kuphola mawubuka eDurban nga22 21 ikakhulu kade ePort Shepstone 23 mawubuka inzawo lefana nabo Richards Bay kanti ke Eastern Cape ngolo lomuhle inzawo lefana nabo Ncuba lapha kuye ke la 25 lokusho ukuthi lipholile kuleto inzawo letoke kanjalo nasemthatha ngayike la 22 eQonce emakhanda lapha ku21 mawubuka nasecebe eHalhle lapha ku22 kanti ke inshora la Kapa ngolo lomuhle tinzawo lefana ke la nabo Fred Ndalo likhombisa ke kuphola nga25 kepha ke eBefort West lapha ku23 21 mawubuka eGeorge kanjalo naseMusil Bay kanti ke sifunza iNorthern Cape inzawo lefana nabo Sutherland kuyobe kubanze ekseni kepha lapha ku0 ke Pentecost Madina bese lapha ku21 likhombisa ke kufuthumala kepha kuyashisa ke eKurumani nga32 kanjalo nase Uppington nga31 kanti ke masicubeka sibukela ke la iFree State lapha ku34 mawubuka inzawo lefana nobuKothaville kuVelcom lapha kuye ke la 33 kanti ke mawubuka boFixburg lapha kuye ke la 28 ngalo lomuhle kanti ke iNorthwest ngalo lomuhle tinzawo ikakhulu kade lefana nabo ke la boTosca lapha kuye ke la 35 kuyashisa wehlele ke kubo Vryburg kanjalo nakuboTaung boBloemhof lapha kuye ke la 34 ngalo lomuhle angisho ngithi kungako benguphathe lokona busuku abube lobuhle.